Kini kidai gajing nujuar lengkon hapadang kari Gorasyo bat kakasi kendom. Laong bah ka population jong kari Karusyo kadai kari kabarit andrai kalau yorong pat sya ka warkop mentau sunem araja alpun rio. Laong bah gajing don brio kadai silak san po jarngut ai bat kacaka jong katai kari kahap kumba saus pa sau kilometer bat kahap ru apo kacing pej jong kahima Netherlands. Kat ba kakasi kingdom kadai sepolak ngon kacaka kacing he kacongka kadai kat san hajar kilometer bat kadai ru kabenta jong ke India. Hakabai dai bat kacing don jong ki marpo kendau. Laong ba kari Gorasyo kaduna ba hai ki marpo kendau henrai ka kius tat bat nang kam chngok kai perthai ki kat liang sun bat kakam haduriau karibin. Kari kasipat kadai karuspa ha umausyun doyong ka ki klau ki batap bat ki wede ki cing penmi na kami meriang. Ha kabai dai bat kasap bat kacing start. Ki briu ki la start ha ki kam prepare bon ki nong lakai football ki la lakai Europe kala sebentaru ha ko World Cup arajar alpun rio. Kat ba ki kasi ki pau ka pulai putih ha kabai dai bat ka an sayan nong thokot nong ruai nong syat nong shna suloi nong shna ter cingele bat kirang kilan met hakikam sport hakabai dai pan bat ka Torres laong baka Gorasyo kidon ki beach ki ba itnat ki duriau bat ka Mariang Karibin ki pen atrak ki nong chngok kai perthai na kaleng sodong jong ka perthai kat ba ki kasi kidon ki lum ki wa ki kya ki thwe ki cingking jri ki mau bena kar kom sensyar pai ba tan rai bat ka Gorasyo ka bakar pang. Hakabai dai bat ka football ka Gorasyo kadai kari ka badai na pedang jong ki we ki khot jong ka FIFA ka don ka national team ka baya kon persya ya ki we kiri kat ba ki kasi ki la penmi bon ki noi la ka football ki betbet andrai kam don la ka jong ka national team hakran san perthai ka ching itu akabai dai bat ka roi ka par ka don ka ching itu ak perthai ka sansyar hi dalade self governing kata kadai kari Gorasyo kat ba kasi kidon ka history ka bacrong bat ka barus pa andrai kadang ya kendo ya pun kicing ha karoi ka par bat ka cing itu ha ka perthai ka cing kiu jong kari Gorasyo ka kiu shalor namar bakadon la ka jong ka cing itu kum ka country ka basen syar hi yalade wat la kadai kari ka barit pa ka cing apat jong kari kasi kadang yakendo ya pun kicing akarai kapar kicing long sngan bat kicing long trai muluk kinong wei nari thor India bat Bangladesh kiwan bantu chakane kari be ka chongi na kalyang ka sarkar India kalanang lilam ya kicaka ukasi syakari Bangladesh bat haki banta jong kacela asa ban supekan ma hang netiak laong bakat kum kicing thu ka history ukasi hendai lanyo kum ubriu ubat betam hakikam sanar kasna tersiat bat kikam cing kun thma bat kila ru ban penmi hi ya ubakor bat kasulai tensa henrai haka cingsha wan sencar merau hakidole bat kikar India kikasi kinang her kerdan syapok tam habaro kiliang hadien baladap ban peninujor yakni ki arteli katkum ka cingpet layo i bakari kasi ka kamrius pa arsya banyak kari Gorasyo. Te syubo lada kari kasi kadon laga jong kari hatu kala na bandrung sya ka World Cup.